khai le on tu ni kum sang ni le som ni la nga October tarik som ni hin islai baikul munahin baikul tuna charja munahin badminton ho puin kon dagin cha he koi ho kichi man pya le ki jo cha te ho emi ho silong sungam ho ama kon dag no ya kichi mo hi in friend me cha kichi mo hi in kichi hi ku hi pat na hin ban ban an bowling hi in kichi ke chana hi in na ho jo se in na be vin lang chiki le ho pu hin chan ge ya bikena emi ho di dia ku ki jo cha te ho dinga thil pha bo ham ti hi anabi jing tin tu in episode le amain seinom ne tin ho pu hi pha cham cha kan ti no me ta me ho pu nge nong ka gi pa re pu nge ale ho pu tu nya ajlaya badminton na conduct lo na pen hi ipizia na conduct ham ai lo vai le ipi tup le doi na nei ham en sei lang chule nangin badminton hi tia na na ki chep pan hitam ai lo vai hele nanga dinga hi chi hi silong megalaya dinga hi ichen ge ya lol hing na nei ham ti jong tham cha chan sil sin ki pa min te nge reverend pu ki pom thai jeng nge tu ni jing ka phai pe wa ha chung pen pa pa then ma pen an thang wa ni pe wen ku ki jo cha te nam mi te na bon cha vin ka ngai lut na ka jesu krista menin chi bai le salam kan pe ve dam so nun lang ki jo cha te yum naw mun jo sia peacemaker hu hiten thimong ki ngai dam hitin hin ko tam kun ko cham chai ne sung wa hen kilung to ta le ki ngai li kan thom tho ta in khom ti hi ma kai na mas sa pen kan se do moment ki pam thai yang tu ni kho pha e mu sa wa pa pa then avel kan thang wa ki nin ki chu ka hi le avel pu nan se ma bangin e he ong chu mi phep khat pinom ta di un kamini hau ku jam ko hau ku ka hi in ka chen na kho hi ding len wang ko sai ko lam ka chen ka hi in service kaloi nu service jala paya dudarsan infala kana umo hen galong ja silong ordinary do silong ai postman pe wa alo thailonga jite cha de khana silonga hi ko mo eta en kyong pathenin damna epi sunga hen ikum som gu chung lang heta wangin kangol pi khat jong a hen manipur ga ma kyum jing lai yong chun tia hi min ngai nom lo thil chom hoin sung heta ta hoi lai heta khom da holim na chom chaka ka ane yong le dam theini dinga exercise poi mo dan game ki chep dingi ti hi full support kana ball jingin sitoi kelhonin tu ni hen silong khupi sunga lai kol assam le for headquarter amun jong anu min amu khawon heading no manung craft ground no min drone chari indoor hall ki hi to ki chep na mun hi in amun anom le yengin badminton court jong him thum lang omin tu ni silong sunga ku ki jo cha te badminton na thadok na ne ho ki sim thei dong dong ka pil hang don amuna lai kol muna assam le for ho jawan so NCO ho mi thum mi li to han ki su khom mun tu ni a hi su ti ni jong a hen ki su hal na friendly match khat ni ding ka ti win tu ni a hi team gate lang jang ki su to win pul nin ka ki homun ong ki chep dio pul khat na team li ka hevin top 2 team hi semi finalist ka hi dio hen semi final kong ki chep dio teng le loser 10 to third position ki chu ki ding hi ti ai program ka go no hen anom le jengin ka se ma bangin thanop se ji jong a hi pon de akum tam ho 45 plus 50 60 70 plus ho dingal hang pi a hi ka na pon na jing a hen hang tha ho ma chu ti a hi le amo ho thau hat je chun ki sim hi ro lam khana damona jong cha tam de pon hi ho akum tam ta sa ho kati ma bangin 45 50 a pa chung lang ho hi ki ham bol jap jong hingai mo mo a hi ti ki thon ken jong hi ti hen phat kanai sunin jin ka na la exercise halloween hin ko kumang jingin nei velo jun ki yong hin he jeng diu hen ikuma tam ta wangin ita sa hi
mai wang cha voi tai hiong le ta sa hi dol bangin om na lain pathin mal som ya len fit tan hin ko kamang jing na lain si to ki sai chun tu ni hin ka sei ma bang ki chep chu thanop jong om nai a hi wangin you focus pen ta chu hi le lo le yong dam na hi pathin jala dam no imunawi a hi wangin ki hambol jala ul salon sa ja hi dam na hi tam ki ke ma tan jo experience ka ni na ho hi kanam mi ti ho hen i het nau ba na i khanuk le the na diwa molmo ta he yong le i ma hi yong le hi tia hi mi khat le ni be ka til do a thanuk thiam le tia pu na ni puma hi tia hi pan kala jing to hi to lo ni tu ni hen reverend le thang hau ke youtuber ama jong reverend khat hen ba na pathin thu le ta salam hi phatte cha che pi ding he tia ma no pu na khat hi in jing ka se la ma no pi ti yong a bol jing hen ata sa yong mu di hen gong set na lai fit na lai ama jong hi ta bang tu ki sai chun e yong khip ta chi na ha nei ma ki ni hi yong le i bol thi sun pathinin tele di pe sun hi hi ti hin inam mi te la hen zo khamin hi ti mi ki thanop sa lai ti hi ka thanop na hona tu ni hi pat khat chu hi in ku ki yo cha te ho hi in teng le slong sunga e mi ho athanom nom hot ku khama tu na hi ki sip ku sik ka bo lo hi in zo lo chu a phan ni kon tin a ki chem hoi chon la zo ding mo hen rai jong neo cha jang ki chem mon ki sip chai tiong le amunam hon an pong jong e ne sa di wa hen hi ti a he hin ko dam kum kho chom cha sunga he pathian na to salama dam the le ding ai zo chana pan la khom jing dingin kanam mi ti ho tha pen jong ngai lut tiam na le request kan nei ke nen hi ti chu tu ni a lai mo nong ki su khom lo ka pu na no kanam mi tiam sanga reverend pu youtuber mang cha a kang holim na hi ale ha pu na ti apat na ham ale aban ya ndang na bol be na ti vam ati na ma hi le sport ti a he suti ni ho le ti ki su khomin tin tu ni a he asam da for like ko la ki su khom hen akiteng le silong khopi sunga hen ki chim na the indoor ko he tam piaw min polo indoor stadium jong min lai jong khun khat be itin ki su khom le ka ti win teng le NEC yong khun indoor court badminton court nom ta court ni an lai jong khu khat be le ki chim ding ti hai ma ba na program kan nei jing na lai he ti hi chun tu nin reverend pu youtuber an ve jo sen like subscribe e bol pi win lang ama yong pathin ha cha yong hi ki langa ta salam le lak ba chi khom ni ti po na nei ta khat mi he jin pa chat nei pe win ti ho jo si yong ki til kho naw hi in pathin thu to ta salam hi chi khom jing hi tin ha pan jing hi ti hi kan tiam nom naw hi ki le ti pa me ha poi le nang badminton na Meghalaya Pumpia veteran ho na championship na la kum ti kum ham ai le ipi atia le nau chun Meghalaya sunga champion na la the ham isang su ki pa ta khat he mi masanga ga sei de ngau chu sei kham ma he pu hi yong le pathin thangwa ne dinga ka sei nom cho hi ale mi pi til khom ne the dinga i phem khat min a bol dinga i de sa khat chu in jong i zo sa ho pathin ei phat the bon sa ho ko achievement ni ho ai mi til kho le yong anu min mai jong bai chi hi 2024 kuma chun Meghalaya championship state level a tournament ding hiti hi kajana hel kaloi ho to ka theu manun ke yong hiti chun is garo hill mina hin to chimin chiwa chun 2024 February tha cho hi in athem ta cho mi skillful nei ta omun a hin la pathin mal som da thangwa na ka ne nom da pen ta chu khin naw wang ni ka phayo poi a hi wangin kaloi ho la kum tam ho la kaloi ho sanga pathini phat the bo na tum khat chu stamina hi in ki hambol ja le dam thena pathina ko na ki mu ja le kum ki ba pi ho la chun sei wal lo hel dingin stamina lang hin ha loi tan ka pang jingin ka ki chep til wa chun a thep the yu chun hoi lang ai lai sa jeng ki su lai ka to thai yang a hi wangin pathinin stamina ap na ho ja le chun ki dal pha jengin first set ho bang hi ai ngol sa jeng jiu hi ai wangin second set third set hong hi tianga hi le pathin lung se na e stamina chu ki be che hong hi je chun loi ho la chu ti chun a chai da chu gol zone hong ki nei to na he chai na final ni ge chun set khat cha len lovin kaleng do jal jeng in final chu championship ni chu kan nei hin hi chu hen pathin ka thang wa in hi ta ma kum tam tan hi ti a achievement ka ga ni ho hi
ปาเตยานหำขัดกลเฮากุมตำเจ็บยานหำขัดจองอิจิกิจิลนันเนวเฮตินพัดจมปิวเตกยองเฮเดชานายากันเสโนเฮ Ki pa men hel pu hi ama hi talan tam ta nei jin sports lang keu hi lovin aman talan nei hi a hi le me hon bu hon langa far sa hi achule ama hi sepai he wanga milung len ta ama to kong kerana ki yong ka jil do thu pi pian che them pen le aspai pon na aloi pan abeng phatta akhatna amalung hang le la anunga as anat dance all khat jib le sun phadiya ti ho khan hen na pa chanum tha kan hen ai pa sor ki wanga he katoi bing hin khian han la e kho cho chi lam ke lo din ama chan ge ya he passion lung di hat na ane hi in chule ama to ki mu to hi ke ading en jong chan ge ham khat pa sor khat riban khat hi na zildo ama chung han tam ta hi kanein yesan ma chong ki pa thu ka seyin pathinin pha sa ale aban ban jong exercise ball dan step ma khong chi honna lai de hin ye chun chi ke u tu ma hi nu mi pa te ho alo le nunga gol lang ho pa ma exercise la thailo ho in sunga exercise la an ding han lang ipi jong le u tu ma kan upload hona le chi aban ban cha follow na ball hon ding na ball diu hati chu kan se da ni ka ki pa help na tu na ki mu to the pathin thang wa mai pi ta wan